Ketua Bakatarik Jitnong Mikmat Banlong Kitkat Sering Darbar ka Kasihil Autonomous District Council KJDC Kalajan Poi ka National People Party NPP kala pelong ya ka jingelang naga benta ban panjing kershan nagi pajba ban penjob ya ka kertong MDC jongka naga umsning constituency. Katai ka jingelang kala long ha auditorium hall ka umsning tau dorbar kepada na umsning property ha ka khatwe trik urempang ara jarapsan. Melawan yelap panjing kershan na kinong yelam barang ba jong tiga parti kentop nado state president uba presiden tensong uba longru sembut menteri rangba ke sorkar jela unong aiktin ke NPP uba HM Shangpliang bat kiwe kinong yelam ke parti nalor ke kertong ke kong Magdalene S Maulong rengkat bat kipai nong kershan kibala apik triang bansngau bansngap nado uba sedang hadu bakut jong kijing yelap kakong Magdalene haba ajing keren mat panjing kershan na kipai ba kala tertenge I kato katne kiba kentho da ka kantin otso pet ba kipai ba kenjit tang yaki kum kita kibla khala pun ha kadur kum kitrai snong kaba kite ki kantin kilong kum kijing pen paria ne pen yaper jai benreu ha pedeng ki para kasi kala itu ru ba ki hendo tlik snem ba kala long ka MDC na ka umsning constituency sibun ki ba yadai beri kampen roy hapo ka constituency layo ban pendem kiba long sibenta ban kentiu ya karoi kapar ban kidang don kiba kena bat kalara ya kiskim syakiwe ki konsuensi kiba kite kirukum kena kilong tang ban penbut nam snew Henry kala long balada kijing kena kilong kiba shisha kila dai ban wat lipa ki hok wat jingtip ne ka RTI bat ka kloi ban seimadan ban pen shisha kum kalong kami ka ang nutru ban penne ya kurkum simjaj bala bu bait na dokumen barem kata baka simjaj kan dai bait na ka kami Kadu layo ya kijingkeren na ba presiden kum ustit presiden ulaong bawa laju sengau kita kirkum kena mat kabalingo kalongkat dang kena dang tuit kijingkerku dang jur kibon penyeso sya ke NPP namar ki UI ba kinongrem bat kimat rekam ke NPP ha ke sorkar jela ne ha ki district council ki urlong bat saiso lengba kijing trisitom jong kinong yelam bat ula pensyairu ya ki benta ba district council katerekam kata kum kiriti dustur tenrai man penek pensa tenrai Berkadu ulapan jingkershan lagi paiba bekenjet jika kong Magdalene bahkan long biang ke MDC jong ke konsuensi. Kenang baan la susu ban pendep yaki aing ki bekentop ya ke kernet ke bandreu ban penklain yaki bor beladon ban kanglat yaki bor na syabar beken omyo le try klik hapok ke kendau ke siap bat kiwe. Kejinya inti kejonga kum kalong kemi long ikmat hadi bor ki beladep kira long shisha kejinya inti jong kejingsa jingken mau Wala niya inti habay buwan kijing kano, buwan kijing kanto, na sumuban ong kaway, ay kijing karan kiway kanong kajing kaku, yana yapi na magbilang katong na ha? Kanyat na pa pagdani kikula karan kiriyo ramba mene, kiyong, nalor na iyong ilan kaway kajang kajing. Timintapan, kilawan kiway kikartong na kikipati, kibrawan ras kajang penliwat sopet. Kabasyosi kalong balada kipoy siya kabor kinwaras ndon daan ya beki kanina ikansan bande kanya penbrio banden bekto bekno kanina kabanyatir banyatai kay kabasyo sing rangkam kay kabalinang syong kirangkam la kade yang karoy kapan kesuk kesan kahakamnya ngasu sarong yalabi bangadi MDC Naga National People's Party ni ngaro ni dan nakasapri jong ke NPP kabayanan ya kasorka ke jongi bagababru ya alakam sensya hangte ya district council kikam kibakau nila yoni ni bagi kri basbun jong kinong yalam ki jongi bad nim atatin wala na dai ke NPC ha ibori badet kinong yalam ki jongi kikloy bansmo bansap But man kapuan often, man kapuan kami jingkam, kinjukan na akli. Kung kalong kami, kapagluay bangkit bamba. Kung kalong kami, kapagluay bangkit na kabanta jompi. Ngawan sa sisirpat, hagani kapuan makaganti. Banpan ka jingkasyan. Namagayin kasam jompi NPP, ngip judan ubakaw judan barit. Niyatray lang na kajikaluit. Kayin kasam ka jompi, Ngimday ikanro ibajong balkamla ibay. Nipo ya kami kabaya balgdok lang ibay. Kladon ru kajimong bagakong mag kalara ya
scheme na away ka constituency siya away ka constituency nga semua penempang ban pensai yaki baro paka scheme berkenam na ka constituency amjula banara na away ka constituency siya away ka constituency nama di guidelines hantai ko district council but baru ini kerita kaya election nama kita di Bagran ngakai ba action joki di Bagla le ka campaign right and di dong feedback yang way dapat kami dapat kami dikerti live project live program na tadi no social lagi pa anti saniha kila dua taka RTI na district council lagi pa anti sa Bapak Syariah halo KGI ambulans haki kado kisni syaban pai kamar code of conduct ki ong kumno kawan bendi election kawan ong kumno kawan bendi ini bang khoi kawan handai apa dan ong ki bai tupai upai ba nang saya ya kejingkren ga jongki ani ko ka shakti ya ki bapam ga shitom ni man na kami bagi ban shakti ni man na ta parti kami ban shakti ban mara kajing mentoy mission lawan man bendi jadi handai ni train na la doon na la kamensin ba ngam atatin kami piagon ni la pa tan poi show tau thong na jinjo la da nya train ni la lang la da mga palapi ni shem ya da jinke krie la da mga palapi ni shem ya da jinba krie ba kendian kebanyo kaya syong lang kumie bagi yang merjing lang buat ke bahasa ngarang anglut pun kata tolong kami memikmat keban pending mereka di hospital habok parila niat shenbu bikin semua berdurung ya kata nilai liru kisurok kendang kira kelas surok yang lima kati ke jompi dan pun kili isyong dan pun kili dong ibarang dongkam na kebentar keroy kebar besok kesan tidak pun kili school kejingkan kejingket tidak dongkam na kebentar berkiri kejingkan kejingket kejing start jadi kun juga ini kejingbat kal RUB yang parti kejing ya syak lenther mau kejing syak ban keren kabalai project lai busi nadu UR hajar kapra kete wat hadu ka khidmat ka pemerintah kampun ba kijing syak keren ba kijing syak dauti di balai project lai busi kabapla kalongkat banang keren diberi kata kinong yalang dibagi klik kinang yawan join siapa parti NPP kata nanti kami kajingkuli yana bagi ngaparai balai kalai long punta lada dei sisa kumba keno kibriu kumba POE hati social media snow kuman ong bau tau baru preston ngon show bania sharum chanen snow kuman tau kulit pula apa ada di joku bangken lade langsung man ong no lade kumumang tu umang tu pomlo ya krensu nengnya tu ya fikat banang mi isni katang ya kiko kata kaji snow show shit bangyo i ya beji kersang joku kinong kersanggu kidai kebatik priu kibatik play kilong kami kilong pa kikun sama nanya tu ya pi hati ni diski yo i ki social media di perkubuan om ki priu ni di kren jendau prestun hanai kejat priu urabol spesiali hanau rabol perkubuan nasional cinsnu jendau balai pun jadi awak kecak berdiri ujungi hana kababik kababiang kabakat ni kejin snow sarong kejin snow keren kejubab jona batang lihat silai kata belum ban peneruspa ban penbahabri ya kecak penriu ngarlah si bau teli kapul kamamba Bakke bapela kalau balai dia pek nanu arhajar kapra, hadir uneu arhajar kabosan, kanu pau hajar klur
Ukonra, Uprestun, Ngiwanra na Delhi, Ban Pentul, Hapo Kejelami Kelajung. Ya kata gimana? Na tali kita hitan malong imat sobi. Ajaro itu sobi kerai. Te nre na tali kyo iku mukalo. Manu omyo i. Hamni ako usting ko susi kelago pun. Natang dia karam tak sasyon pun gimana pengenaan. Ni ayah lo. Ya pi ki paiba. Jom ka konstituensi Muslim. Ya pi ki paiba no kesan jo parti ke jomi. Kaburom galit lukong sapi. Nei halo kaan kabakhlain. Piong kaan na kaliang jom kabegala legislative assembly. Lani kaan kabadeyo jom kilai tuli distorsi. Dengan wakman ong yang hinakada. Ngikwaban berklan susu. Ngikwaban berklan yang berkompriatkan disin hari hima. Hadu kisnong kita. Kata bagi anggur tu. Pili ngatai ketiak sini mentakan tayo. Ani sabar yang mungkin mawai tahun berapa itu mau. Hana milik yang sah. Hana hindun bore EUM. Dunia mikir masno, mati kira masno yang lagi. Kira kurang masno ini. Lalu su berkata di social case mungkin. Hendak lebih baik pasgaan, wah kenjaring keringaan. Urang basnom, udah gubernur, jokesno. Di bakalan dia, uperken wadu perstun. Apa dia? Uperken mungkin lapor cek. Kan bagaimana dulu nunggu dia, basnom deh, udah gubernur. Uhenu, berkumpaikan. Kaannya yung kawan nag-discounted ka 6 year. Pi kata. Dengan om yang pi. Ni wan hikmat yung ipaipak na om. Semua. Ay kajing Krisyan. Ya ikadidi yung ihani usni. Ikaw nga ila-continue lapten na tahrusnya. Ngatrai begini berkat ikui pak kitatumai dari ngatrai kampat bahar. Nisabit adalah hijau bahar yang sering tersabit. Nabi Allah. Renta bersuruh malu ke suai ini bertumai. Empat tipu awi. Empat itu pekerjaan mereka mengakuno. Si ombe hak keteng meja peneri abiang kata terkuas sekolah. Kamu